admini wake wa WhatsApp group de ata mo munene na gide du makode ya na wa ka je ko isato doge na gele do mudo wa gai to do to na ko de admini no dili kana ni dado kama kahagela ginage kalibisa munene nda mo da kalibulais ano tatol doge jiki ogwo munene wake duka nyati ya jiki yake do ana muna du ko ogwo yi dai se dike gwo ne da ke do ne ko mo wenu ke ogwo telela mau mali hamuna ne wapo dile na kama ne wapo atoke ke do sawa for now we kwa bodi mo moli admin na gwa na do go guo no ko do wo kana makobe kare mo gani ala mo na go tule ndio do go guo tamale tu bana ko kwa nuke sagi na bata kai le mana malu arabu okay aya hau admini ada ikira ko dia nya dai ne ala adika ada wa ne datiga we la wa admini ni na nyumba yako yote tukata ya octagon la katoga de hado to gehudoka la katoga de hado dio to ge ko hudoka hado to ko iwato iganeide Chef Gathemba niarehete cai wa Njoroge James uria aratwikire gutiga kanitha wa JCM. Muini Njoroge James niaratangathire gutiga wira wa admin wa kanitha wa JCM. Iguru wa uguo niaratangathire ati we na family yake matirethiaga kanitha kana gukorwo magitungata kanitha ucio. Na riu kwi aria magiukite comment section. Diana Muchagi niugite tunakusupport Gathemba mpaka ufungwe jela. Nake Gladi niachagiria akauga Shiro wa Oakland na ukota kuni uko kwa situation atupikie chai. Nake wa Macharia niachagiria akauga woi Bishop Ben haha riu ni hathuka ni kaba kuguthwo ni nduthi ha maundu tamaya. Mureke Bishop Jehovah, remember Bishop Ben, this is stop too much. Nake Rona Murunjia niachagiria akauga Gathemba hopefully we na lawyer tonduma Gathemba umesema tukauke mbavu kabisa tatigo uguo reka.